Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batmaduna bam umpnya. हम लोग का जूडो में होता है जूडो में होता है जो हमारा स्टेट में जो आर्म्स होगा ना सीआरपीएफ बीएसएफ और पार्टिसिपेंट्स कर सकते 6 months इज द स्टे हियर वो खेल सकते इज द आईओए रूल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेम टाइम इन द यू गो टू द आईओए आल्सो आप लोग क्या यूनिफॉर्म के एसोसिएशन Dari peperangun ki kena bat ki samna trai muluk ke Jela Meghalaya, klemi Syakmat ban Ujol Persha, yo General Secretary Jong Meghalaya Judo Association Udipak Malik dah bakeno ba ulale dan bol ban khanglat bat ke jimpendo e ka hok le ka judo jang ki kena bat ki samna trai Jela ka Meghalaya. Kini ka jing Ujol Persha e Udipak Malik dah ki kena ele ka judo kelajia ka jimpelong ya ka Meghalaya State Judo Championship Arajar Phosan Arajar Phunriu Hai Indoor Hall Jong Sports Authority of India STC Shillong Nehu Hakar Penyotrek Bat Kat Pratrik Urusau Arajar Phosan Ya Kabala Penlong Dalam Meghalaya Judo Association Dekat Jingat Trilang Bat Ka Directorate of Sports and Youth Affairs ke Sorkar Meghalaya Kajing Penlong Ya Kena Lempung Ilek Kai Kelong Men Penkrek Naka Benta Banjit Ya Kena Ilek Kai Kiban Mik Khamat Ya Ke Jela Meghalaya Hakar National Games Keban Selong House Nem Arajar Arpunyo Ubalampang Es Khalkongor Ublalong teng unoi kai judo bar ublalong menta u international coach B license jong Meghalaya Courage Association hakijing kram kilat pathai kubor hadim layo kajing ujo nagi khenna elek kai judo ulong bagajing dawa jong ki ndu prangon kalong badai ban weng no mardor yu Dipak Malik nagi kam general secretary namar bagajing aila deki wepak ki khenna elek kai judo nambar jilla ban mi khmat ek jilla Meghalaya bat lo gajing dan bor shimet yaki kam jong ka association Hakani ka jing ujwa Persha yu Dipak Malik lasan ranlang dagi dikhot jong Federation of Khasi Jayantia Angaru People Shillong City beralam khamat du sport secretary uba Alan Kharkongor beruba Angelus Jasan national team boleh film keli mentah saya national Fat. Ong keli. National certificate sa denging pajak ar balik lakas sinaring pajak juga dan banget. ठीक है कितना टाइम लगता है और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन में जाकर बात करो नहीं डिफेंस था सर एमओसो आई ऑलरेडी इन्फॉर्म इन्फॉर्म दवा भी उन्हें स्किल है ka national lang kam jupoy ra ha MSU ka poy bai ha secretary jong ka Meghalaya Judo Association indum poy As the IOA role is the 6 month is the posting here. They play anywhere. If you have your own student, why should you give them? There nobody interested is going in. He is not doing it. National क्या था? आप मैंने फोन किया था बोला आप मत जाओ कब मत जाओ? करते ये सीनियर नेशनल में भी आपने बोला मत जाओ सर आप बच्चा है आपको ऐसा बोला हाँ आपको एज नहीं हुआ था ना सर एज 15 हो गया सर अलाउड है 15 तो आप तो सीनियर नेशनल खेला ना नहीं खेला सर आप अलाउड नहीं किया तो कैसे खेलेगा अब तो भोपाल में था आपको एनओसी नहीं मिला ना वहाँ से सर भोपाल से एनओसी कुछ मनी मांग रहे हैं सर उधर से नहीं एनओसी तो छुट्टी नहीं दिया ना आपको एनओसी नहीं दिया ना कंपटीशन अलाउड है सर Competition के लिए सब अलाउड है Iya punya ini apa dah? Ini kerja menu apa kata pengen menu negara apa bisa mereka kan punya ini ya jadi apa ini kita shock penting tahu bank ini here in pressure kita beli bank jadi kamu di situ kira sebenarnya kami yo NOC secretary general secretary president benjol ya kai utu Kumar Singh akan senior numyo ada lele ka judo federation of India ru kadang kami NOC jong kami Meghalaya ये तो उनका डीजे Dahlah sistem stay sa kat balik lakai ru sakat ngang pan permission sa jingbit ane sarong keren sata itawai keren sata nga pensar pelun last time ru lila senior yang no nai lakai badang red yang ni kena Meghalaya umpat lakai kena na balik lakai tay hap sa hakeng jong Meghalaya dari kerteng
Okay, give me. Gani ka big scam ni kan lalong. Mana project ya? Hakatan jong mi galia li. Mana project? Suar malik ngau sunai nakar yung ong kulung terang kena. Kena mum nong la ka kena. Tak kan wi di ka working president di kena. Ni megalia. Presiden kampanye. Tak daw gan te. Apo jong fi dang sa scam ni ter pinai ke isu. Napo jong fi. Pui megalia telepono. Napo jong fi dang sa ni amni kena ni sa nyen ni ka hok ni kena je. Peni kamera sa peni kamera. Penyi raja sering ngami tok Mana tamu. tak? Ngaruh Dan nak ni- ada pun dia kuji dan tamu nak tok jong dah. siang. Tak kan? Iku mo working president no him tipe. Ni megalia apa? Te kum nang are kani kamran Kam kaya ngau. Kani ni September dang sulong. Sini ranking mentai dang sulong. Kibat kam yung him tipe. ta kum bai Ya nak pula. mana bagai Mau sekitar uni, mau sekitar umca. He president working president him tipe ye. Kato naman kalong sa isir him tipe. Sa oi sampai nga min kini ru ngapet ngasa jangai. Amdi bang ngasa ni hajar nga ban nang teh serus ni ka pami nga lais ni ka tak trin. Kapisa rum dia ba kaisar. Te ngawan pet ngamin nang teh kendai tarik nama rong kono badan turnamen katnyo. Bosane si sajan ong kelat tarik. Pisau mai nga hap siu meroi perkara emang ngi na ying dia ba biang. Kapan jingira bu dan jingira besar. Nah, itu sar ngalak keren request sar. Kalau ai kan ni ya ki ba complain dia suspend Apa sabi bagi tang tournament itu him tipe. complain dia suspend dia le Mana kapur ngena oi ni. Tang mentar ni dah kemala dia dah mun di kena ajan le mau BM. Apa tak September 50 ya. Te pe yang te. Ajakan nyo balik kai. Kemak mai wat. Ya ulit na po. He was not. Mana bang? Obat kami ita. Obat kami, obat kami. General Secretary Jongka Judo Association. Kene step yang ban bersuki yo. Aspek nga kerteng mana-mana padat saya. Gimna apa ban detail yang ni nak tahu apa. Itu dia freedom. Di bagian dulanya. Boro yang dulai, boro yang dulai, boro. Boro yang dulai, yang dulai. Yang dulai sini, yang dulai sini. Hah? Lain. Yang lain. Akan ka iskas hil tungi kam don ngilapon kunu su saka association ngilapon ki secretary ngilapon ki president ki ong kin sapenla namangim yo kata ka judu hall ladan don kum sisna ningkong menikini ngi isnu ngi yo tia musauling yo ko hall tama tur ngi do no dena ka punta ko kimsir by hall ki atang si hajar by hall si hajar kunu kendap mo kunu kendap ketika si hajar ben disbor sistem Antara tu mentang ipan ni orang sesiu hiru ketar kemaju, lalong nak terus lagi nong lakai judo jungi, kila orang tak ingat you sauli kahol. Ni apa choice ru myo, la pun sa association yang up in what tambah kempoi kubori hir kata kahol. Terus ngabai baki yo hall stage sa boy kiyo sawa sentia kiyo mat senin nam mat don naka hall don naka jaka don coach room don perkat. Mungkin practice mersen day game su correct man lakai mersen shot select sulit lakai long lakai blind bin mun lakai practice non ye mangkono kin tang practice hiru ni bakla nangi biang nang tebla ngadawa kan ka sunjungi banweng na isur maleng ai noi ba hok
bahok ban pembiang ni kena tantai boleh Ada kai kumba pra sinta ring ki jingal ti jong ni ki sa rasnya ma siang semjing spon marba I baka assistant jong I bani compare bat ki ke assistant I compare si marba intip ma ba bu secretary jong I mo secretary jong I bursin ba jukwa an ki ni kena dari kwa ban island ki we ki ba lebar ma bani kena mi po mi kalia ngal jong lekai tu kami ngasuthu ba ngal jong am do jington marba I kamdan re ke tiu ingi kena apa ka mekalia ka judo ma kwa mo ba liang jong ma ba MSOE kampet ba mo ka association ni ba tentu ken ne pan ken ni ketri jong ma ba khnang ba inyo na do we khnang ba gila ban pekiu ya ka ni ka judo apa kaya ni kena ni kwa Aisha ba inyo ya ketri bo biang ma khnang ba judo ka kiu da mi pet compare ki state ma ko India Asia ba ka judo bon ba ka kiu ma mar ba kinong te kam ki biang ndai po mi khalia ba da Asia ba kinong te kam bon kim biang ma ti ba kim sto jumur re la bonong ba le kidan ki kam ba sipo mo le tang ma ndai ma jong ni pa ma do tai preschool ka keteng jonga ka di balampang eskar kuwa te ngade international coach B license juga megla ku association juga kuras to ngade international faster referee 1-star referee te miswang adon ka judo ko ngalap ni kai kini ki kena te hadina bu ngai ba kajin ya don bor jong di general secretary di Pak Malik te ngai ba ka judo kam numpoi si do pa langsung bat bor be halade kanu ka kam hawi di bejongga JFI ke judo federation of India muju pentep yangi ule be uskap be halade la da don tournament uskap be halade ada usumon bandelam ki ban phai ki sana upa ada usumon uskap be itu te mentala license kani ba license ka ba ngila complete kani complete ka association ba nidong ngikwa ba general secretary unhar na ka general secretary post te hau arjar khatsan kamsim la poi ndai hapan bandu president arjar ar to change president biang try uni general secretary madu usam arhajar ba general secretary jangan kami geria judo association tat adu menta kumu absan senam karkum ka memorandum jongga association kinu ki bapat president secretary kila ban batang laitam kumu kelas senam hadin kelas senam belum langsung ban bat ya kan ka post jongga general secretary ni president lan kinu ki post kila ban batang laitam te bat menen ngayo ka phone kini ki kena ki ong sa kidong wan kibawan le kai na bar jong state akan di state level mas ngkhia ka mensim ngawan ngong to kan sawan la sai bang ngawan menne pan ngai iba asam rifle lakio ham ka irena ka metras bat udah garo ki khot ka teng jong utu garo pilihan na garo ni tu player garo msim lawan na play ba kitu gila de ki professional player ki me hab chuban wan le kai long ban le kai state kan hak state jong ni mar ki khna jong bun tragin ki district bathamai menta ki yo karkum gajing yetu jong general secretary ki yo practice tang phas ki wan le kai sini state level kai kalau ba sirkai mo abang ipe marwa tang phas ni ban practice wan no state level jese kalau race ki player apa bang ngawan meneru di masukan mga kira pen lau jai laki pen lau no ki dras judo jong kitu ki asam rifle baru on reward te do ngabali phi penlaw kini ki judo dress kini ki wantung nam ta demonstration wala ka fixture pa kila dong kitang jongki te menta dakaba yang baru kini ki nripo prangut ki khna ki wala kai ne jong ni state level kila assign kini ki city ba ki kwa ba general secretary unhar na ka post general secretary ba ngim kwa shu yu di Pak Malik balong ku general secretary
Ay kini ngidan hadu riu prangut ki kena judo. Tetapi kali nak kena judo way uyelu bel rum bandan. Mentang ke judo kaladon hadu kumpa life post nem. Ani suppose nem hani ame gelia. Tang way uyelu bel rum dan hani. Perkara sini. Kanu ke down jangan ke judo ame gelia. Menung epi ka Arunachal kadi ke ba hadin do ke bayo yang ni ka affiliation jong ke GFI banyak ke ame gelia. Maki kila don ki national coach, kila don ki national referee, na megre jungi padan we. Te ngasko ba kentu lemba jongpi ki media ba nadu kan kasi ni iPod ya ka megre judo san tang arteo ban weng no ya post jong general secretary Udipak Malik na post general secretary katai. Mga Angelos Jasay awan na Shillong City. FKGP wan ni nomor dan ki kena ki complain ini bagi dan kita ki ban Assam Rifle ban BSF bagi wan penlek kayang ni ban compete ban participate bagi ni ki kena ki yang kini ki lokal jengi nomor kan ni ka diga kat jeng tip jeng batai bagi jeng tip jengi kan ni ka diga state ban jet ini kena kumno yaki lawan yalam te hang ni kita ki Assam Rifle na BSF ban wan pen participate bagi ni ki kena jengi ini tega alam bayu raja ka hok jengkiam nomor limba kan ni kan no mentagi balai hikai nak isnam nak katu kat nesnam kidan ki balai ka ki post nam yakim yo alat ki sanyan bai tangshu penkie ke lasha suspend lasha blacklist ini tang nak jengtiang ki menurut ban ang itu udan to Malik Dipak Malik na we ta balik dan bor bai kumno menurut ban ki bere banang ne beri hak ban ka shabar ai NOC ya ki bom dai hira banang ne bom tip hira gidi kita la penyo ban ai NOC ban le kai na ka state na Meghalaya kumno kila ban ai katar kila sunyan ben dai ka hak jeng ki khana ne kum ka perthaim ta baro ki isai ba menta ka perthai jong drok semua lemba gini jeng le ka jiwan adu met ban mensiam mata menta gini ki penduk mensiam ki le chai gina kin poi bang sikiji poi sekandu beriu kendu ngop sa ki kenjing kenja basnio babun menta ya perkhat bahagian ki absim ni kai karai ba menta gini kena nomor itu lale dan bor sebab pala ka jing tip jungi la sule dan bor ba ki kena angne ada dan ba mud ban le persaya uru ada suspend le amta kita ki tournament di penya kita ki black belt ki dan ki bang nadu arajar arpuar kita ki national certificate adu mentar ki patyo ki bapli sunyon baik bala sunyon baik kita kami hapam tate kalalong lale baik diktator baik simat baik aku working president uang tip mana basan I excuse dah kumtai tate ka bamlong accept adan kaskiam tharai kalala di blok Malik kemudian ki member dan baik tagi bere jang sudah kemudian kemudian tu working president tu dan tu uang tip kata bagi hire diberi benar bagi perusahaan nestin ni kita kini raj kita ini kita sih beri hak beri benar kaya gini nak setiap kimio ini tu kasih dan ini garu beri hak beri benar kaya kimio ama tak susim nak kita kini raj kita beri pembeli nak jelas ni kalau kita perusahaan berkumpulan nak setiap kita kalau kita taruh ni nak lap ni man ya kan itu kalau yang seng yuan tu ya supaya itu baru nak balik kah ini kelak dan selalu ini babu jelas ketri dia dan bor ini ama nong mau pi hak beri benyo nak kan maki kimyo ara ya kata ka bohong baki ya kata ka black belt beri benyo ya kata ka certificate NOC hari maki kemah lagi keren ni kata ni kena jengi bisa suspend jadi saya kalau jengki kan kalau ngadur nak kata ini one ni ama kalau yang seng ni sikiala magin dan kap begini kena jengi tangane Hakjung sisa ka invite kujung ke Assam Rifle kalau nak minta ka World Judo Day. Dan rai kujung bakal jung technical part nang ni part kisim entry yaki kitau kawit te ngin ngi poi kamslam kitau kawit ki pila ka yaki. Dan rai hujung sisa nging la ong ki bikin stop na. Ya hapor bagi stop ki wan suk NGOs ki amag ngi pila ka dekna te kam dai ban yo. Tengi hujung sisa nging la ada stop iki. Siapa akan jaga Ibrahim ada pesta picking, mungkin memilih kai.
Tiki di bermantan nam tak demonstrations jongka World Judo Day. Kalau bakal ni state championship kau pinyelek kadi nam taki player le jongka states. Tengam tip hai kali dan ngejing bakala pakirung nilek kai ni kena bat. Laweng no iki. Larung pokamat tu nol la syafat kusteng. Tinggal pensib benweng iki naki. Jadi yang tu kelayat bet kalau kadang ya itu kelawan ki NGOs dari establishing hawan stop ikan match mungkin ada soal perbam stop ikan match ngai kram ki NGOs tengah semua bet nomor mana kalian NGOs pun pau kadang jing dunaru kalian nggak association mau sekretari labal aslam kelaku benweng. Dengan ni kadang kasihan keba ark bakal aja ya ka. Demand jong ki benweng sekretari nak kalian nggak association ni Isam jeng pengin wengi sekretari nama wa udah members jongka Bureau of Federation of India. Kata warla kata rum ne hak jingi penbaik pakai NGOs. Kena berfaik laya menjurlang ne kumno nangam tip kena maglaya paksan. Kena nang ni sekemat ngot hak ne ketiu bonwan influeng ka general body meeting. Insim karai ne ki executive members barakan. But kumjuru ne kena. Dalam laki ong mengin change nak you general body you general secretary. Kena pan change you mengin tunggu we. Pakai songai kena ni laki ong ba. Yang pertama no ya body berakui, ya executive member, no terikam juga seng. Yang pertama, insim kat kum gejeng kuat gejeng kena, but kat kum gejeng long gejeng demand juga NGOs. Jadi nomor kam kena bit sekemat kena sports kejengi, pakai judo ngi kuat bukan ingin kentiu ke judo. Meruduk pengawan mengah husam arah jaruf arhe, la ilek kat bala, menrai ke judo. Ningkong ngi dendang poselong, bala posai, center. Remtang layu duk Pratli district. Ada poka Ribhoing la play, so Guru Hills ngala play, West Guru Hills, South Guru Hills, East Jente Hills, West Jente Hills, entah ke East and West, entah ke West Khasi Hills, pak Shillong. Shillong ni semjeng kendiat mengini ke hall. Maka judo mereka berfil agak open ya. Jadi bernukam ke hall ni, nyo ke hall pak Shillong kadang kan mengenai awak lapun jaga ngimyo. Ba long mentang pilih be pasai praktis kena asai. Tenaga liang NGO su kada objection ya kata. Ba ngimdan ke proper training center po Shillong mengidam pasai. Kejing demand kejong ki ba ngimdan ketar kada hok Te nang ni smat ngidan pisangkat bala bangin penbahas su juga judo association. Pat kunjuru mengin develop ikna bidang kius perang. Ya kejing ide ba ka Assam Rifle te ngasai kan mendan isu nama bangin aweng iki. Kena ru layak sa kemat menyelakai. Hadim ngeladap ikran itu ngelakot ikna ko man benrai nak bencim karai nak kila kita kuat menyelak kai man continue nak game never stop nak game ikna ba khoi kai rakti lagi menjurlang barok kan ban ngin continue ben penyelak kai yang tak match layak seprang he maka saya gadi kesinggon tukut mentah ba ketika world judo dia bat dia badap nak bout in prolong ya ka celebration tentang ni world judo dia intang dia entah bat nang tungin hot cake pantungin sesama surprise ni. Te tangi ta ngidan ban I clarify hendak nam tak tuka jingwan ki NGOs jing stop te ngit scam ba pai ba kini stu pakam dei ga isu ga he andre ga ditang ibarin ba lese idan jing duna nak liang jing penya jing ga association dan ne ak liang jing stu jing kena te tangi ta hi kintiang dam ang lesibon Penriu squad ya kaktin la jong pendam kam ya kabakan kiyo kaktin khasi kaktin la jong ai kan roy kan pa hakajing ya kop ya lekai ya ki bajop kiyo ya ki medal kakentin khasi kadai takama kidon lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa but bronze medal kamut takama mong dair nong nomor nong kamut brass hakaktin pareng tudayakan mau kendit ho lapan mi dakapati CTV nakabentak jingmentoi upat ba